Туғандарына жана 10 000 доллар деген ат 450 000 сомго сатылды азыр. Жаңы сатылды 450 000ге. Машалла. Ат өтө күчтүү ат экен. Хазайын айтыпсында. Анан мен өзүм көргөн жокмун. Мына минип жүрөт. Бери бастырып коюңчу. 450 000ге кандай болду? Ой пикирлер жаза бериңиздер. Капкара кашкат. Өзү 10 000 доллар деп аттылы. Канчага сатылды? 450ге. Туғандар, бұл екінші бөлім Чүй Сокулуктагы жылкы базарда азыр мына только аттар. Екінші бөлімдө азыр эң биринчи эле ушул чоң аттан баштайын. Баасын канча деп атасың негизи? Баасын канча сурадыңыз? 650. Бунун бою канча ушунун? 180 а? Мына көк аттын жана бир бастырыңчы бир көрөлү. Бою 180 экен туғандар. Бизде акыйкат 180 аттар кирди. Мына эми мына көк ат менен көрүңүздөр, жанында тайдай эле болуп турат. 600 000 сом экен, кыргыз сом менен 7 000 би 7,5 доллар болуп калат. Жашы канча бунун? 4 асы 7 жаштагы жылкы экен. Пародасы пародасы кандай экен? Старотипный Орловский экен да. Өзүңүздөр көрүп турасыз. Улагы үйрү кандайча, ошону айтыңызчы. Үйрү бар. Улакка бир жолу салынган 180. Номеріңізді айтып қойыңыз. 0553 123 999 123 999. Чет жақтан көргөндөр асын 0 менен эмес, плюс 996 код менен тересиздер. Баасы 600 000 сом. Азыр эми доллар менен точно чагып эсептеп коюн. Бою 180. Мына жанында аттарды караңыздар, мына саштырып көрүңүздөр өзүңүздөр. Бирок реальный 180 чыгат ушулчу. Мен деле жанына барып көрдүм. Так, мына 600 000 бөлөбүз 87,5 доллар курса мына. Ушинтип бөлө эсеп бересиздер. 6857 доллар болот экен. 6857 доллар болот экен долларга. Бирек басып коесузбу ары бери түшүдеңизчи? 180 жандар. Базарга негизи ары күчтүү жылкар өтө көп кирип атат. Бол бери кайтырып бериңиз. 180 жандар. Старый Орловский деди, ошондой деди. Мына. Жакшы, мыкты экен. Болду, аха. Сары кашка канча иничек? 500. Басырың ал жака. Бун таброс менен дедиң, а? Таброс бар экен мынан, сары кашка. Данчак дейт, таброс менен. Баасы 500 000 сом. Мына асфальттан негизи реклама болот да. Таза көрүнөт, так. Өзү курж экен. Жашы канча эле бунун? 4 жаша. Табросунда эрин алдында бар, а? Таза данчак, а? Таза данчак. Улакка үйргөчү? Улак үйрдө бар. Баасы 500 000, где-то бир 5800-6000 доллар керек болуп калат. Номериңди айтып коюңчу. 0500 07 45. Басырып кой. 07 45. Баасы 500 000 сом. Мына данчак сүйүүчүлөргө. Жакшы, мыкты экен. Мына жануар. Азыр эми башка жылкардан дагы маалымат сурап азыр аттарды көрсөтөм. Бүгүн аттар базарга толуп батпай кеткен. Тугандар, азыр мен мына азыр ат базарынын ортоңку проход менен кеттим. Бул жакта азыр сатылган аттар бар экен, анча сурап коюн. 122 000. Байтал а бул? Байтал 122 000 сом болуптур. Так, базарда андан келе мына ат сатылыптыр. Так, бир ат сатылган. Тугандар, мына базар. Базарда бут коерго жер жок. Негизи аттардан мен өзүм мына эртеден бери таң жаргандан баштап базардамын. Эки гана ат сатылды. Бирөө 450 000гө, бирөөнү азыр келатып көрдүк, а? Чунар. Мына аттын баасы канча экен эс? Мына ат өткөндө 350 000 алып түшкөн. Бирок азыр канча экенин эсин көргөн жокмун. Мына ат эле ат ушунчалык көп кирди мына. Тетиги баштан баштап мына.
Аттар өтө көп кирди. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Ne olur? YouTube YouTube мына сатылды. Нери кирейин мындан? Ушул жерге кирейин так. Мына ушул жерге кирейин так. Баш жагынан кирейинби? Так. Азыр. YouTube турмойда. Мына жерде мына ат сода болуп атат. Канча сода болуп атат билбейбиз. Канча сода болуп укпадыңызбы? Эми келдиңиз ба? Мына ат сода болуп. Мына ушу минип турган ат сода болуп атабы? Минип турган ат сода болуп атат. Азыркы минип турган аттын бул жака кетти. Ошол ат 210 сода болуп атат. 210 деди ошо. Sizlere жалап атпасаңыз, жаштай кылабыз ака. Азыр. Мына алат, мына шеп. 210 берди окшойт. Мына чыгылганча бир тартып койчу. Tar dilip. Мына как раз. Köre belçi. Kaç lira taş üstüne ne? Evet. Kaç lira ilimdi çıkar sodan tarsın. 210 деди. Канча болду? Содасы мен таап болайын негизи канчага кылтат. 210 сода болот окшойт. Негизи жана бирөө 210 деди эле. Мына ушул ат сода болуп аткан. Ушул ат канчага сода болот негизи? 155 миңге сода болуп атабы? Өзү айтылыш 210 дедиби? 210 деди. Айтылыш баасы 210 экен. Бул жакта берилбей жатканы 155 миңге берилбей жаткан экен ушул ат. Бою 1.60-тан өтөт. 1.60-тан жогору. Кайсап сода болду да? Эркек алайын. Мен алып койсом окшойт. Ассаламу алейкум. Алып коерсиз. Кандай камчашы? Негизи жакшы аттар өтө көп кириптир. Мындан канча деп атасың аны? 350. Бою канча мындан? 1.68, баасы 350 миң кем алат. Торат жануар. Мына торну канча деп атасың, торну? 300. Кандайсыз? Ситкө. Ана жактан да 300 миң сом торат мына. Бүгүн ат аябай көп. Жашы канча экен? 3 аси. Кыргыз ат экен мына торат. Баасы 300 дейт. Кайсы бышты? Мына быштыбы? Мына бышты беле, а? 3. Өтүп алайын. Баасы 350 миң ошол бышты экен 3 жаштагы. Мына жазга быштыбы? Жазга бышты. Ушуну көрүп коюнчу, так. Азуу жарылы экен, а? Алдынан деле азуу жарылы экен, мына бышты экен мына. Төштөрү. Шеп, номерди айтып коесузбу? 0702 23 13 35. Баасы 350 миң, где-то 4 миң долларын тегери болуп калат. Ойгам, торат канча экен? 150. Жакшы. 3 аси 150 миң дейт. Тартып коюм, Кайсысы? Мынаныбы? Кайсы ортодогубу? Жүр бастырыр. Мына кара канча эле? Кара 250. Бул 250 кече тарткан буна. Мына көк ат тартып койчу, мына көк ат тартып кой дейт. Кайсы? Өкө окшошот, мына көк ат канча экен? Шап, канча деп атасыз, кандайсыз? Жакшысызбы? Сиз тартпадым. Мына канча деп атасыз буну? 250. Жашычы? Жашы 2 аси, баасы 250 миң сом экен. Боюн деле сураган жокмун.
Assalamualaikum. Nasıl жақсы? Номеріңізді айтып қойыңызшы. 707 0707 02 02 85 15. 85-15. Басы 250 мың сом екен мына мыналардың басы да 250 мың екен. Кечеге қарата, бұның бұтында берші болса жақшат екен. Так, мына бала 250-ден. Так, мында дағы. Мына ат қанша екен мына? Свет бір бөлек жоғы. Қандай жақсы бе? Сіз көтеріліп отырсаңшы да? Елдер түсі көтеріліп. Жақсы. Қанша деп отырсыз басы? 500 деп отырсыз ба? Мұнша ақшаны не қыласыздар 500-де? Şimdi елдер сұрасаңыз атын 800 мың 1 миллион осындай көтер. Жақсы аткен бірақ мына 500 мың сом екен. Көріңіздер. Анан болды. Мынау ат жаман ұзын екен мынау. Мынаны көріңіздерші. Өте ұзын екен. Шының басын 250 мың атқан, болған бұтында берші бар екен. Атак жақсы аткен екен. Ар жақ бұтында тізесіне берші бар екен, атак 250 мың атқан. Ойделе чоң екен. Мынаның жашы қанша мынаның? 2 ас, я? Үйірге жүрет, а? Үйірге жүрет. Номеріңізді айтып қойыңызшы бір? Bir... Ертең кетіп қаласыз ба? Өчіп болып қалау? Илим жылқы деген YouTube. Өзі атыңыз өте жақты маға білетші. Мына көк атты қанша додасыз? 200 мың дейді. Мына көк атты 200 мың. Мына жаңағы 300 деген ат, мына тор ат. Қырғыз ат. Квадрат кен. Мына байқап көресіздер. Базардан негізі ат өте көп түсіп тұр. Тоқтап тұрлан. Чүде. Тоқтап тұрлан. Мен шығ олайын. Чүде мына бакалашқа түсті. Чүде келейін мен. Salti bakalaştı. Salti öşerge. Köröyle. Aydan gel. Çüde. Çüde. Salti bir bası götüröyle. Çüde. Salti bakalaştı. Hadi. Qattı. Ha. Çüde, mына бакалашкан için ақша салынды азыр. Эми көрсүңөр бағы кирбегенди аттан. Нере сурасам эле 500 мың 1 миллион дейт. Bir 500 мың аттар bir көрсүнчү. Çüde salgıla, sale. Canek. Çüde. Senin atını öğrendim. Atay. Ha, çüde gele. Pütüle surasam 500 deyit qo'ydi. Jaray negisi. Qarab men o'rib qolib atayın o'zim saldım meni. Shu ne jaray attar shular, Ha, sal. Mına go'gat ko'rlar. Bu go'gat qancha edi? Mana 2 million desa kerak. Bilmiyorum. Nerede surasan ele 500 ming 1 million deb öyle. Jananda oşonda болот. Мен мына карап мен o'rib qolib atayın ушуну uyuштурдум да. Ар жак кайдан сен? 1 болду. Ташта. 1. 2 zor engesinde taşta. Gel buraya koştur. Ne geldi? 150 deydi. Mına kichik atdı mı? Ne kichik atdı? Şunu atay. Uşun 150 dedi ama. Mına kichik atdı 150 deydi. Taşta Canek, qayta. Ortaga, arjak. Torat 1, Canek 1. Sal Canek'e mi? İyi, mına, ha. Qana çüdeylechik mına. Mına atı 500 atkan hazır mına köp kiyinchen 500 dedi. Başka çapa al başka. Başka çapa. Hazır mına birön 500 atkan dedi ar biri. Geri olan attı. Beri qaytı qıla beri. Ortaga turaldı ortaga. Orta ürüp qo'yla. Bugün bazarda men
Kangottun inisi de mi? Uyda minilgen emes. Kulada kalgan emes. Bunday canlı. Arca burla çüdeyle. Arcaka. Arcaka çüdeyle. Kaçtır ulan. Men mындай жака турайын. Эле onu çürüyбейин. Çüde. Yanak sal. Mына daha bir kovat qoşuldu. Nar жака. Çüde эле бур валла. Бул жакта сода болдат. Бул жакта улак. Sür. Ya kalgan atlar niye salmaydı dem mına? Mıyakta dem başka atlar öte köp turadi. Bakala sanki git otur. Cana solo kanat. Ya sakal ne oldu? Ben ara. Şu an başka bir şu olarak ben olmam. Harakatin getele uşağı kaparsın. Yetenden nimet var. Yılkını bana şulay bolatır. Hadi İslam mekimsamlık boldar emes. 70 deve koy. Daha düşmedin ne? Daha 2 ming so'm tushib beraman, mayli. Onu o oyağı uyak oldu. Ya. Ben koy. 175 boloru dep attı. Çıkar kança görüm deyim? 73 ha. Elleri aytdı da taka. Allah'tan gelişken. Söz aytelek buna. Beni, geldim. Zamir vakez olacakta. Şunu göz göre bitesine yok. Hazır soruluk sana gösterkem hazır daha güzel gösterpem. Şuday! Sal! Atın barını sal! Sal emi! Canar sodalık kanat. Sodalık kanat buna jakta jör. Bir! Aha, iki! Bir jarım! Mına uşul sodalık kanat hazırkı. Бұл жақта ел топтап 172 өрем деген аттын ошул ат. 70 өрем деп атты ошулда. Мына ушул ат болчу. Мына ушул көк ат. Чоң ат экен, а? Ушунун бою да чоң экен. Илим жылкы деген YouTube. Ошол көк атты азыр мына ортого кирип атат, мына чоң ат экен, алды эле бирде 2 миллион деп аткан болчу, бирок билесизби көк ат бирде 2 миллион деп атканы? Азыр канча деп атат экен? Sen alıyor oldu. 100 dolar. Ya башка аттар мына жерде аябай көп келген да. Салышып аткан аз эле аттар. Телефонун берейин. Молодец балам. Молодец. Эки жолу эңдим мына жигит. Азыркы көк атка барып бир сурап коеюн ба? Ошону канча деп атты экен? Чоң ат экен. Ya mına göktü kança dediniz? Kança? 15 bin dolar. Hazır 15 bin dolar da attım. Mına gök atı esli kimge gerek bolsa. Бұл Анарбек деген байкеники. Бағасы 15 bin dolar. Hazır мен сіздерге номерін айтып қойын ба? Так, менде номер бар эле. Анарбек деген байкеники. Ушул көк ат жана уруп аткан ба видеосун эле көрдүңүздөр. Номери плюс 996 990 449 916 449 916. Баштапкы номер 990 менен башталат.
15 000 доллар таптым мына ушул квартирада азыр. Калган бул жакта жанагы кызган жерим не болду, сатылдыбы? 172 дедиби? Аябай кызып соода болуп аткан. 70 дейт. Жана 170 чыгыптыр. 170 чыгыптыр. Байкебиз 175тен 2000 гана түшүп берем деген экен. Мына бак, мына соода болуп аткан, мына бак. 'Kaç dolar men üstü jактан тартып коюм бир. Üstü жактан бир тартып коюм, üstü жактан. Mına sola alkan. Beni çıkılanca opa. Mına жақынға тартып келген, мына нерге чейин келет экен меникине. 75тен 73-кө түшкөн негизи. Анан азыр 170ке чыгып 70ке бер десе, айтылган эле баада атат. Мына бизде базар. Dost, beni tutsam ver mu şunu? Dost, 200'den karabay satıver 70'ke. Razı ol. Ver dost ver. Ver dost ver. Artık 200'den ver. 200'den ver. Razı ol böyle satıver dost. Sarı жүгөн. Soda болған. Қалды. Мына Қашқа сары жүгөн. 2000 сомға гарантия бере берем. Базар боюнча азыр мына ушул менен 3-чү ат сатылышы да. 3-чү аттын арасынан бирөө сатылды 450 миңге, башында ба 10 000 доллар деген карат. Каратпы? Ошол сатылды, адан кийин бир ат бул жакта байланып турат, анан мына ушул 3-чү ат. Ооба, бүгүнкү боюнча. Бош эле аткан. Болбосо ар бири 40-50 ат турат. Ушунун арасынан 3 эле ат сатылды. Боша канча сатылды? 450. Nerede satıldı hani? Başında asfalt жакта, бул жакта. Eğer top kalsın? Жанагы Польшабы? Топ калган. Mumsomdan böyle koymuyor değil mi? Бирок өтө пышык экен өкө теңчи. 175 Mumsom koş aldı. болор деди, 72, 3000 сомду, 2000 сом түшүп берем деген да. Анан азыр алуучу кардар 170ке бер деп атат, 2000 сом эле талаштырат экөөнүн ортосунда. Ошону эми 1000 сомдон ары бери кылгыла деп атат. Жақынырақ тартып қойым мына. Ким сода алғанда. Мына ат. Жаңа атты тағы бір көрсетіп қойым. Қанша болды екен, а? Мына тартып қойды. Қанша болды шында? Замыр бәке, қанша болды? Замырка! Zamir ekan qaysin? Мына ортада жаңа сар. Жаңғаз қанша болды?
70 ба? 170 болуп тур. Мына эми көрүп коюңуздар, атты мына дөңдөн туруп, мына тартып көрсөтүп коюн. Жакшат. Алыста туруп ал үйлө бересиң да. Алыста туруп. Мына сакалчан беле, кана? Мына ак эметченби? Мынабы? Алайдан келди бе? Тартып коюн. Базар ушу менен аяктан курсак ачты. Сүйлөп алып негизи тамак деле курап калат экен. Ороздо бир аз кичине кыйыныраак болуп атат экинчи күнгө.